ce coline meti mora dosta pretrpeti, hoj ladrija, hoj ladrom, hoj ladrija, hoj ladrom. Pred kak se živol za kolek me zaužije dost nevole, hoj ladrija, hoj ladrom, hoj ladrija, hoj ladrom. Jaz bi to van rad poveda, kak je mene prašič gleda, hoj ladrija, hoj ladrom, hoj ladrija, hoj ladrom. Jaz sem prišel notri v hlif, je misla, kamu nesem pliv, hoj ladrija, hoj ladrom, hoj ladrija, hoj ladrom. Duha špičino posluša, meni že trepeče duša, hoj ladrija, hoj ladrom, hoj ladrija, hoj ladrom. Jaz bi nica tudi v krampa, kak je nad menoj čampa, hoj ladrija, hoj ladrom, hoj ladrija, hoj ladrom. Nisem bil pa ga prijeti, že leti mi drek opeti, hoj ladrija, hoj ladrom, hoj ladrija, hoj ladrom. Zajde moja zodja vira, kak je nad menoj gira, hoj ladrija, hoj ladrom, hoj ladrija, hoj ladrom. Hoj ladrija, hoj ladrom, hoj ladrija, hoj ladrom. Zapajemo koline od glavine do repine, hoj ladrija, hoj ladrom, hoj ladrija, hoj ladrom.
Tudi vino bomo pili, ker tak žmetno smo lovili. Hoj ladrija, hoj ladrom, hoj ladrija, hoj ladrom. Hoj ladrija, hoj ladrom, hoj ladrija, hoj ladrom. To še ni vse, ali kako že zveni tisto v reklamah. Zdaj bomo pa zvedeli, kako ste glasovali vi. Sledi torej razglasitev najboljšega po izboru občinstva. Kdo je to, ve vodja območne izpostave JSKD-ja Žalec Neža Zagoričnik. Pa poglejmo še rezultate. Nagrado po izboru publike prejme folklorna skupina Leščeček.